Izdajemo čarter let u Bugarsku na prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija protiv Ludogoreca. Trenerom više vaša razmišljanja ovog puta, ovog utakmice koja vas očekuje u četvrtku. Prije svega imamo jako puno problema sa sastavom. Fali nam puno igrača, standardni. Znači, počevši od golmana Brkića, Stojkića, Bekića, Pačimovića, Barišića. Otpao je danas i Rustemović. Tako da smo jedva sastavili putnu listu od 18 igrača koji će ići na put. Očekuje nas jedna izuzetno teška utakmica protiv jednog protivnika koji je puno bolji od Trnave i od, da ne govorim, od Valete, koji je bugarski prvak, ali i bugarski prvak sa Brazilcima. To je znači u biti ekipa prepuna Brazilaca i Rumunja. To su sve ili reprezentativci rumunski ili su Brazilci koji su itekako dobri igrači. Čeka nas stvarno zahtjevna utakmica u kojoj ćemo naravno tražiti rezultat, aktivan rezultat za uzvrat u Širokom Rijeku. Imamo snage, imamo znanje, imamo kvalitet i vjerujem da ćemo uz neke taktičke zamke, varke uspjeti napraviti pošto idemo. To je jedan rezultat koji nam daje za pravo da se nadamo da možemo proći dalje. Objektivno, gdje ste najbolj te izostanke, pa činjenica da najviše tih problema imate u zadnjoj ligi. Nema Galića, nema Nisnava u Crvenom, Baštvana, Malti, nema Barišića, ozljeda nema Stojčeva, dakle, ajmo reći trojice, četvorice. Ma je kompletna zadnja linija, tako reći, samo je Jakovljević od standardne te četvorke unutra, ali šta je tu je? I ovi igrači su igrači prvaka, igrači koji treniraju, koji imaju sada priliku da pokažu koji kvalitet imaju, a ja vjerujem u njih i vjerujem da će oni sa svojom igrom opravdati moje povjerenje. Kako objašnjam trener te koliki preuzijede i kako se to taj... Pa vjerojatno je naporan ritam, srijeda, nedjelja. Napravio to što je napravio. Mi pokušavamo dozirati treninge na način da igrači koji igraju, da se oni regeneriraju, igrači koji nisu trenutno prvih 11, da rade simulaciju utakmice i non stop smo u nekom traženju pravog načina kako to održati. Znači ove da budu spremni i svježi za igru koji igraju stalno, a ove koji ne igraju da pripremimo za igru. Vjerojatno taj ritam je učinio svoje. Ozljeda Rustemović nešto novo udarac ili? Pa nije, on se želi poslije utakmice da ima problem, da je dobio jednu kontuziju u predjelu butnog mišića gore na hvatištu. Tako da evo, danas je rekao da ima 10% bolje, ali da ne može, mislim, može krenuti od početka, a može izaći u 5. ili 10. minuti, pa tako gubiš jedno pravo na izmjenu, a meni trebaju u ovoj utakmici stvarno igrači koji su 100% zdravi i 100% spremni. Ne isplaci riskirati da ga izgubimo za duže vrijeme. Ovog se treneru, s obzirom na ovaj ritam, uspjeli skautijeti, znamo dosta informacija o Ludogorecu strane, trener stranci, ali evo, imali ste u nedjelju utakmicu protiv Željčeva, da ste bili fokusirani na nju, tako da se tekno da od jučer, dakle kažemo, mogu se prebaciti na bugarskog prvaka. Pa evo, imao sam razgovor sa Želimirom Terkešom, koji je pomoćni trener u Lokomotiv Plodu, što su igrali prije 2 dana na prvenstvenu utakmicu. Rekao je, ne znam dakle da ti počne, kaže. To su igrači koji lete, kaže, tako, ne želim te plašiti, ali igrači koji su stvarno na top nivou. Marcelinho, znači njihov, kaže on da je to najbolji igrač, polušpica, može igrati bilo kojem klubu evropskom i svjetskom. Igrač koji ima rješenje 1 na 1, koji igra iza špica, koji ulazi u te prostore, šutira iz svih mogućih pozicija, dolazi u završnicu, znači top igrač. Pa imao je, kaže, dva igrača po bokovima, po lijevom i desnom. To su Brazilci, na desnom boku su Cicinho i Campanaro po desnoj strani. Idu 1 na 2 ako treba, kaže, bez razmišljanja, oni probijaju bok, ulazi. Ovaj ulazi u sredinu, u završnicu, bočni igrač,
šprinta 100 puta se ubacuje, ali isto tako i ostavlja prostore za svojih leđa. Pa tu vidi naravno neku našu šansu. A na drugoj strani imaju isto dva Brazilca, to je Nathanael i Wanderson, isto tako, znači niti malo ne zaostaje za ovom dvojicom na desnoj strani, isto okomiti, brzi šprinteri, ali interesantno da su to igrači koji su 1,67 m, 1,66 m, 1,68 m i 1,71 m visoki. Znači mali, okretni, brzi, fenomenalna tehnika, sve, ali na kraju i nas je tu 11, inače se nešto pitati. I imaju centarfora, imaju dva napadača koji se stalno mijenjaju, to je Keseru, rumunjski reprezentativac koji je prošle godine postigao 28 golova u njihovom prvenstvu, koji je bio najbolji strelac prvenstva, izuzetno opasan 16 metara, i novi igrač koji je došao iz Poljske, Svjercok, ne znam kako se to čita, isto tako puno plaćen, isto igrač koji je igra 16-terca, tako da to se sad nabrojio njih koliko, 6-7, to su standardni igrači koji su najbolji. Dakle, po bokovima, povratne lopte s 5-6 igrača završavaju i odmah po izgubljenju loptu pokušavaju raditi pressing i uzeti loptu 30 metara od gola protiv. Dva bloka koji ste vi nabrali. Je, dva bloka, pa protivnik je takav, ovo je protivnik koji zahtjeva da se podrediš njemu. I to ćemo napraviti. Bilo bi suludo od mene da ja pokušam tamo nametnuti se kroz posjed, da ja pokušam tamo njih napast. Mislim da bi to bio harakiri. Ovako ćemo mi kroz dva bloka sa zadnjim vezom ispred naše zadnje linije pokušaju kupiti njihovu oštricu tog Marcelinja koji će vjerojatno dobiti igrača koji će ga striktno čuvati, zatvoriti bokove, znači duplirati bokove i naravno poduzeti loptu i doći na te bokove gdje su Todorović i Filipović u svakom slučaju uvijek spremni proći 1-1 i doći u završnicu i nadam se zabiti gol, što bi nam bilo jako važno preduzeti. Dakle, svi znamo da je Ludogorec sjajna momčad, ali ipak njihovi posljednji rezultati su, tako kažem, su grije neku mini krizu, ispali su od mađarskog prvaka u domaćem prvenstvu, dva loša rezultata, iako su njihov trener kaže igrali dobro primitivnici. Jesu, oni su igrali dobro, slažili se s tim, stvarali su oni prilike, promašivali su i golman, vidi moja branio sve što je mogao braniti, a na zadnjem utakmici, kaže Terpeš, mi smo prešli 87 minuta prvi put centar govori. I imali smo dvije neke polu prilike, dali smo gol iz greške njihovog stopera. Znači, u nogometu je sve moguće. Branit se, malo sliče, dati gol u nekom trenutku i ostati u igri za prolaz u narednom kolu. Kolege, vaša eventualna pitanja, kako ih ima naravno? Pa evo, bio je derbi, umor, sami ste rekli, vidljiva i realizacija ekipe, stvore se šanse, sami ste i nedavno rekli da iz jedne šanse treba postići gol. Međutim, vi ste mogli ova 2 dana animirati ekipom, neku pozitivu unijeti ono. Pa dobro, ja sam rekao i prije kad smo izgubili Spartaka iz Trnave, ti nemaš vremena kad tu bovat, isto tako kad si prošao u Maltu nemaš vremena za Radovac. Jednostavno sutra je novi dan, maksimalno se okreni sljedećoj utakmici, biti fokusiran sljedeću utakmicu, izvući pouke iz onoga što nije bilo dobro u prethodnoj utakmici i idemo dalje. Mogu da samo da pitam, stiče osjeta, ali je to teže neke prirode i tjedan, dva je imao duži period? Samo znam da je Ačimović dugo neće biti s momčadi. On ima upalo pubične kosti, to je jedna teška, nezgodna, neugodna ozljeda, znači nije uvjetrovana ni igranjem, ni treniranjem, nego došlo do te upale, to je dugotrajan oporavak. On sigurno, ovi drugi su, tu su, možda bi Stojić možda i mogao igrati, pa da opet, ne znam, traži kapetan zamjen 30 minuta, kaže ne bi bilo fair prema drugim igračima. Tako da odluči on i ja s njim skupa, da ostane voljela trener da se spremi za Zenicu i da se spremi za uzvrat, nego da ide tamo, da ne znam, krene u igru i izađe nakon 15 ili 20 minuta. Rano mi je, ne znam, koristiti recimo Šovšića koji je tek 2 dana s nama i napravio 2 treninga koji će nam sigurno donijeti kvalitet više u odnosu na ovo što imamo trenutno sada. A ovi drugi igrači već blizu oporavka, i Bekić,
Brkiće već u nekom treningu, jel? Ne računam da će brzo na gol, ali neće biti to pauza, ne znam, od 2-3 mjeseca, nego to je možda kroz 2 tjedna da bi on mogao konkurirati ponovno za momčad. To su neke crte što ja mogu vam reći. Hvala vam. Ako može reći. Evo, izvinite, Evo, koje su alternative za ovu zadnju liniju, kad ste već spomenuli, ove izostanke i evo malo ste govorili o počnoj strani, ali sigurno tu će utakmica biti vrlo važno. Treba ga na sredini terena kako tu dobiti, ajmo reći, nekakvu ravnotežu. Ja imam 3 igrača u zadnjoj liniji koji su sigurni, to su Jakovljević, Vašar i Kadušić. Znači, desni došak, ja sam ostalo vremena pa ću raditi o tome. Mislim, to je možda mali Ličak Ante koji je došao, dobio je pravo. Naravno, igrač koji je igrao u Hrvatskoj ligi za Slaven Beloku 19-20 utakmica ima u nogama, nije igrao do sada, zašto ne? Ako je došao kod nas, ima kvalitet, pa vidit ćemo i to. A sredina terena, imam tu dosta igrača koji su na raspolaganju, i Perišić, i Čivljak, i Bezer, i Hajlahović, i Bekir, znači ima ih 5, od njih 5 trojica će početi, naravno sad. Koja će trojica biti, to ću odlučiti. Kazali ste proaktivan rezultat, što bi on znači ovako malo da prevedemo? Proaktivan rezultat je, uz postignuti pogodak. Naravno, to je bilo idealno, da, rezultat s postignutim pogodom. Postoje razne rezultate. 0-1, ne znam. Uglavnom, jako zahtjevan protivnik sa izuzetno kvalitetnim igračima. Po meni, momčad za ligu prvaka bez problema. Sigurno. Da, i onda svi oni vide vjerojatno ocjenu sigurno da se iskupe. Ali to je se dobro Mađara i sada na budućem prvenstvu.